Jadofis TV show. Bamwe mu bantu baba bakunzwe aho baba bari hose mu Rwanda cyangwa ku isi ni abahanzi, ni ibyamamare, baraturirimbira bakadususurutsa, bagatuma amarangamutima yacu azamuka tukishima mu buryo bwa nyabwo. Byagorana kubona umuntu cyangwa se icyo wamwitura umuntu ugukorera ibintu nk'ibi mu buzima busanzwe. Abahanzi bacu ntibadusaba ibya mirenge ukurikije ibyo baba baduhaye, badusaba kugura amatike yo kwitabira igitaramo cyabo, kugura album yabo, kubareba kuri YouTube na za televiziyo, kubumva ku maradiyo ndetse no ku zindi mbuga zabo nkoranyambaga n'ibindi byoroheje nk'ibyo. Ibi ni byo bituma bamwe bashobora kuvamo abaherwe badasanzwe muri sosiyete kubera ubwamamare bwabo. Gusa harimo abo byahiriye kurusha abandi bose mu isi. Twavuga nka Jay-Z na Rihanna, buri umwe afite arenga billion mu madolari y'amanyamerika. Muri Afurika, ku mugabane wa Afurika, Senegal, Sundu, benshi muramuzi niwe uyoboye uru rutonde. Itangazamakuru gikomeye cya Fox yerutse gutangaza urutonde rw'abahanzi 50 bakize kuruta abandi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, East Africa. Gusa nta munyarwanda ugaragaramo. Aha rero tuhahise twibaza tuti, ese umuziki w'u Rwanda urahemba? Niko kwiyemeza kujagajaga inyandiko zitandukanye, harimo n'ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi. Tuza kubabwira ku musozo w'iyi video. Turababwira icyo twagendeyeho dukora urutonde. Urutonde ariko ntirugamije ihangana, ahubwo bigamije kwerekana amahirwe yo mu muziki nyarwanda iyo wakoze neza, bashaka no kubigira umwuga. Twigira kuri bamwe mu bo byahiriye. Tugiye kugaruka ku banyarwanda 10 bahiriwe n'umuziki kurusha abandi bose. Mbere yuko dukomeza, ndakwibutsa gukora subscribe, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibi biganiro mu buryo budasanzwe. Ni Jadofis TV show, muri kumwe nanjye Jadofis. Uhawe ikaze. Duhereye ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi Dorcas Ingabire, ubwo yakoraga indirimbo yitwa Kungora ari kumwe na Bruce Melody. Sani afite inzu ikomeye imurika ndetse ikanagurisha imyenda mu gihugu cya Kenya, benshi bita fashion house. Ni umunyamideli ukomeye cyane, afite inzu irengeje agaciro ka $80,000,000 amafaranga y'u Rwanda. Akunda gutembera mu bihugu nka Thailand, ahakorera business zinyuranye. Indirimbo yitwa Kungora yabaye indirimbo yahenze cyane, ikora mu buryo bw'amajwi mu mwaka wa 2019 mu Rwanda. N'ubundi sa n'ubuyicuza kubera amafoto yagiye ashyira hanze y'ubwambure bwe, kandi mu by'ukuri ntacyo yarabuze. Ku mwanya wa 9 turasanga Nemeye Platini, uzwi cyane nka Platini P, waririmbaga mu itsinda rya Dream Boys. Amafaranga menshi Platini yakuye mu masezerano yagiranye na company yo muri Nigeria yitwa 1% Entertainment, yamufashije kumenyekanisha umuziki we. Platini kandi yakoreye ibitaramo bikomeye hirya no hino mu isi, harimo n'ibyo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yamamariza n'ibigo bitandukanye by'ubucuruzi nabyo bimuha amafaranga. Abagereranya bavuga yuko Platini ashobora kuba arengeje miliyari y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga rurangiranwa muri hip hop mu Rwanda, Gatsinzi Emery, uzwi cyane nka Riderman, yatwaye Primus Guma Guma. Ubu afitanye amasezerano aremereye cyane ibigo by'ubucuruzi bikomeye, harimo n'ibigo by'itumanaho kumwe n'izindi business zinyuranye afitanye n'umufasha we, bikaba mushyira ku rutonde rw'abanyarwanda bakize b'abanyamuziki. Ku mwanya wa 7 hari Ngabo Medal, nka Meddy, uririmba mu njyana ya R&B, ufite n'indirimbo ye yitwa Slow n'izindi zitandukanye, imaze kurebwa inshuro zikabakaba muri miliyoni zirenga 100 ku mbuga nkoranyambaga za YouTube. Ngabo Medal yavutse mu 1989, avukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, nyuma aza kuza ni Kigali, ari naho yaje gutangira urugendo rwe rwa muzika muri 2008. We na The Ben azwiho gukundwa cyane bidasanzwe. Muri 2010 Meshi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mpamvu z'amasomo n'iterambere rye ry'umuziki, ari nabyo byaje gutuma abonera amahirwe menshi bidasanzwe. Yamufashije kugera kuri byinshi
bidasanzwe mu iterambere ry'umuziki we, ndetse akaba yarahuriyeho n'uwo baje kurushingana Mimi. Meddy ubu atuye muri Amerika, aracyakora ibikorwa by'umuziki nubwo atari cyane. Amafaranga menshi yavanye mu bitaramo no kwamamariza ibigo by'ishoramari birimo Airtel n'ibindi. Mu rugendo rwe rwa muzika ubu muri Amerika, Meddy ari kugenda akora business zinyuranye, ariko tutirengagije yuko hari n'indirimbo za gospel cyangwa se indirimbo za gospel arimo arashyira hanze, ariko bigaragara yuko agenda yisha umutungo we. Gusa abenshi bakeka ko yabarengeje umutungo ungana na miliyari n'igice mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga Dr. Muyombo Thomas, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso. Tom Cruise ni umwe mu nkingi nyamwamba z'umuziki nyarwanda ugezweho kuva ku itangiriro. Niwe watwaye Primus Guma Guma ku nshuro ya mbere. Tom yavukiye mu gihugu cya Uganda 1986, aza kwimukira mu Rwanda, yiga mu ishuri ryisumbuye rya Kiziguro, arangiriza muri Lycée de Kigali LDK. Muri kaminuza y'u Rwanda yize ubuvuzi bw'abantu, Human Medicine, ari nabyo byaje gutuma aba umudokiteri. Thomas yatangiye urugendo rwe rwa muzika muri 2006, bakora nk'itsinda. Muri 2007 atangira gukora wenyine, wakoze indirimbo nyinshi zamenyekanye, ari nabyo byamuhesheje gutwara Primus Guma Guma ku nshuro yayo ya mbere muri 2011. Tom Cruise afite inzu y'ibitabo Iga Publishers, gahunda yerekana amashusho y'abana, cartoon animations n'ibindi bikorwa bitagira ingano bimwinjiriza akayabo we n'umugore we. Tom Cruise abarirwa hejuru ya miliyari. Tom Cruise abarirwa hejuru ya mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Mugisha Benjamin, amenyekanye nka The Ben. Kuvuga izina muri muzika nyarwanda wumvikanisha ubuhanga bw'umuziki buvanze no gukora cyane. Benjamin yavutse 1987 i Kampala mu gihugu cya Uganda, nyuma aza kwimukira mu Rwanda. Muri 2008 The Ben yari yamaze kuba umwe mu bahanzi ba Abandi bakunzwe cyane mu gihugu. Ibi byatumye agaragara mu maso ya benshi, atwara ibihembo byinshi birimo Salax Award n'ibindi byinshi binyuranye. Bitewe no kumenyekana cyane kwa The Ben, byamuhesheje gukorana n'ibigo bikomeye cyane kandi bihemba neza nka Techno Mobile, ibigo bikora amatelefone, uruganda rukomeye cyane ku isi mu gukora champagne. Nubwo bigaragara ko The Ben atagikora ibikorwa by'umuziki cyane, ibikorwa byo kongera umutungo byo aba bikomeje, bikaba bimushyira ku rutonde by'abantu bahiriwe n'umuziki mu Rwanda. Mubwira ngo nimba wakunze ino video uri kureba aka kanya, meriza like, ushobora kandi no gukora share ukayisangiza inshuti zawe nazo zigasobanukirwa. Ku mwanya wa 4 turahasanga Ingabire Jeanne d'Arc Butera, wamenyekanye cyane nka Butera Knowless. Uyu ni umwe mu bari batangiye umuziki hakiri kare cyane, biza no kurangira bimuhiriye. Niwe mukobwa umwe rukumbi wabashe gutwara Primus Guma Guma Superstar. Amaze imyaka irenga 13 mu muziki. Butera yavutse muri 1990 mu karere ka Ruhango, ngo ni mu ntara y'Amajyepfo. Mu bwana bwe Butera yumvaga azaba umusirikare. Ubwo yigaga mu bigo nka Parud na Pase, Apase mu mashuri yisumbuye, Butera yagaragaraga mu b'imbere muri korali zo ku ishuri. Muri 2012 Butera yatangiye kuririmba kinyamwuga. Ibintu byaje no kumuhira, twari ibihembo binyuranye birimo Salax, Primus Guma Guma Superstar n'ibindi byinshi binyuranye. Kuri ubu Knowless arimo gukora mu bika binyuranye birimo Infinix nk'ibindi, kwamamaza gahunda za leta zitandukanye, taramo yagiye akora yabereye mu Rwanda no hanze n'ibindi byinshi. Byose bituma aza mu bahanzi batunze agatubutse mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Kuri ubu Knowless nk'uko mubizi abarizwa muri Kina Music. Yashakanye na Clement, ubu batuye mu nzu nziza cyane iherereye i Nyamata mu karere ka Bugesera. Ku mwanya wa 3 Masamba Butera, uririmba indirimbo za gakondo Intore. Masamba Intore yavutse mu 1969 i Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ise yitwa Sentore Atanazi,
naho nyina akitwa Mukarugagi. Ubu Masamba Intore ni umuhanzi ubikora kinyamwuga, akaba ari umucuranzi, umwanditsi w'ibihangano, umukinnyi, actor, ndetse akaba ari n'umutoza w'imbyino gakondo nyarwanda mu itorero ry'igihugu Urukerereza. Akaba ari n'umwe mu bahanzi bamamaye yibanda ku bihangano by'umuco. Muri 2018 Masamba yahawe inshingano muri Minisiteri y'Umuco na Siporo zo kuvuganira abahanzi, ndetse akaba n'umutoza mukuru w'itorero ry'igihugu Urukerereza. Ubu bwamamare n'ubuhanga yihariyeho ibyo byatumye abona amafaranga menshi ashora mu bikorwa binyuranye. Ubu abarirwa miliyari 2 z'u Rwanda. Nk'uko gukurikiranira hafi ibikorwa bye bagenda babitangaza. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umwe mu bahanzi bakunzwe cyane kurusha abandi bose mu gihugu, Itaha Iwacu Bruce Melody. Nubwo bigaragara ko hari amaze kugera, ariko mu rugendo rwe byasaga nk'aho inzira zitari nyabagendwa. Bruce inkuru itangirira i Kanombe ku musozi wa Kigali, ubwo habaga igitangaza mu 1992. Bruce akavuka. Amashuri ye yayize ku ishuri ryisumbuye rya Efotec na Islamique y'i Rwamagana. Mu bwana bwe yakuze aririmba muri korali y'abana y'abarokore y'iwabo i Kanombe, akanabahimbira indirimbo, ariko ntibamuha umwanya ngo yigaragaze, ahubwo bakaziha abandi, akaba aribo bazitera. Ibyo byaje gutuma afata umwanya ajya muri studio, ndetse n'umwanzuro ukomeye muri 2006. Nubwo bitaje kumuhira kuri inshuro ye ya mbere, yari abigerageje. Bruce yaje gusubira muri studio mu 2010 akora indirimbo yitwa Inkovu. Muri 2011 akora indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga n'indi yitwa Tubivemo. Izo avuga ko izo ndirimbo ze za mbere yahereyeho. Abatangiye urugendo rw'umuziki gutyo. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ibintu byaje no guhinduka. Hanyuma biranamuhira, atwara ibihembo binyuranye birimo Salax Award, Primus Guma Guma, Peace Award n'ibindi byinshi binyuranye. Banza wumva aka kantu. Bamwe bati iyo ushaka kumva indirimbo zigezweho kandi zitwika kurikije imvugo y'ubu, ushaka indirimbo ya Bruce Melody. Ibi byamuhesheje amahirwe yo kwamamariza kampani zitandukanye, akaba brand ambassador. Aha twavuga nka Primus Rwanda, Techno Mobile Rwanda, akaba yamamariza n'ibindi bintu byinshi binyuranye, n'ikinyobwa cya Broke yigeze kwamamaza, ndetse n'amasezerano yavugishije abatari bake ya miliyari mu mafaranga y'u Rwanda, nubwo kugeza ubu bitavugwaho rumwe, natwe tukaba tutabishingiraho. Bruce Melody kandi aherutse kwihahira imodoka ihenze cyane yo mu bwoko bwa Barbas, turarenga miliyoni 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Kubw'ibyo byose abantu bakekera Bruce Melody ko yaba afite umutungo uri hejuru ya miliyari 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda, bikamugira umwe mu bahanzi batunze agatubutse muri iki gihugu. Akaba ariyo mpamvu aza kuri uru rutonde umwanya wa kabiri. Ese ko tumaze kubona abahanzi bakomeye, Meddy, The Ben, Tom Cruise, Knowless n'abandi batandukanye, na Bruce Melody, ninde ukeka ko aza ku mwanya wa mbere kuri urutonde rw'abahanzi bakize mu Rwanda? Ukeka ko yaba ari Element, Mani Martin cyangwa Papa cyangwa? Utubwire utekereza muri comment. Mbere yuko tumugeraho ariko, ku mwanya wa mbere turahasanga Ruhumuriza James. We yivugira yuko mbere yuko yubatse uruganda, yahinze umuceri, yacuruje amamodoka, abyivugira we ubwe ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru gikorera ku mbuga nkoranyambaga ku muyoboro wa YouTube Isimbi. Uyu rero azwi cyane nka King James, yamenyekanye ku ndirimbo ze zuje imitomo n'amagambo y'urukundo. King James yatangiye urugendo rwe rwa muzika mu mwaka wa 2006. Indirimbo ye ya mbere yayise Intinyi yayisohoye muri 2009. Akomerezaho n'izindi nyinshi zaje gukundwa cyane muri rubanda. Akora ibitaramo, atwara ibihembo binyuranye, ariko cyane cyane yubaka business zirimo uruganda rutunganya ibyo kurya, inyubako z'akataraboneka, n'urubuga rwe rwitwa zanatalent.com inyuraho ibihangano ndetse n'amashusho y'ibihangano binyuranye, rimwe n'ibindi bikorwa uyu muhanzi ashobora kuba adashyira hanze. Abasesenguzi bavuga ko yaba afite umutungo urenga miliyari 3 mu mafaranga y'u Rwanda, n'akayabo mu Rwanda. Ngayo nguko iby'abahanzi 10 bahiriwe n'umuziki mu Rwanda.
Kurusha Abandi. Uru rutonde dukoze ntirugamije ihangana, rugamije kwereka abakiri bato bashaka kwinjira mu mpano ya muzika no gukabya inzozi zabo mu buzima ko harimo amahirwe no kwerekana ko byose bishoboka. Imibare ivugwamo ni igereranya ko biba bigoye cyane ko nyir'ubwite yabyitangariza. Ushobora gusanga bitandukanye cyane n'ibyo wari uzi cyangwa se wari witeze. Ubutumwa bw'uko mu muziki nyarwanda bishoboka bwo bwatambutse. Mukora iki kiganiro nifashishije imbuga zinyuranye zirimo inyarwanda.com, umuryango yegobi.com, urubuga rwa Bafite, ibitaramo byakozwe mu bihe binyuranye n'ibindi. Niba wakunze iyi video wayiha like, kora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi.